ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asithi nje ukubheka isibalo abasiphezona kuthiwa sakhe lana umugqa wethu operpendicular siwakhele kulo umugqa obasiphe wona. Sizosebenzisa into zakhona lezi ephezulu siyolanda icampass yethu ukuze sakhe sifake uround wethu asithi ukuyithatha. Uyabona vele siphiwe umugqa wethu kuthiwa thina sakheni umugqa ubenjani perpendicular phezulu kwawo lo line wethu osuphiwe. Bangithanda ngayi uyabona siyikhethele nje siyibekaphi. Bangithanda ngayikhulisa le desk yami bangithanda ngayehlisa akukhethi. Nala ngiyithathe ngiyifakele nje la. Bangithanda ngayehlisa ngiyikhulise akukhethi kumina bangithanda ngayijikelezisa akukhethi nje kodwa athi ngiyihlise phela ukuthi balingane ngabe khona sengathi khona ubaba womunye kube kuncane nje kuzwakale kahle. Uyabona ukuthi imigqa yami iyahlangana phezulu kwawo lo line nathi ngifaka umugqa oqondile ukuze kube khona i-intersection. Kalula nje kamnandi kanjalo. Ngithanda kabi le balo ngoba phela basipha okuningi esingasebenza ngako. Sibheke tick.